prestani više sa mentalnom masturbacijom. To je misao koja mi se javila uz pomoć koje sam uspeo da se suočim sa ozbiljnim problemom današnjice. Mentalna masturbacija je kada gomilaš informacije u svojoj glavi, a ništa od toga ne koristiš. I onda nastaje konfuzija, zabrinutost, tu se krije i depresija. Zašto? Jer stagniraš, nikakve rezultate nemaš u praksi, a u teoriji nešto radiš. Recimo, pročitao si 10 knjiga, oslušao još toliko podcasta, a ostao si nepromenljiv, ostao si isti, totalna besmislica. Veliki problem s ovim fenomenom je što je količina informacija koju uneseš u svoj um u odnosu na količinu promjena koje možeš da napraviš je totalno asimetrična i onda se samo gomilaju informacije, a ništa se od toga ne sprovodi. Evo korak po korak šta bi trebalo da uradiš. Zahvali mi na tome kasnije. Sprovedeš detoks od 1 dan, bez ikakvih knjiga, podcasta, beseda i tako dalje. Samo ti i Bog. Čitaj knjigu sa ciljem da nešto promeniš kod sebe. Kada se obraduješ onome što si pročitao i učini ti se kao dobra ideja, pošalji svom prijatelju na Instagramu ili u grupni chat ili ako ti je glupo da bilo kojem pošalješ, pošalji sebi. Napiši na papiru kako bi to pročitano mogao da primjeniš na svom primjeru u svom životu. I zato